taolo mo letsatsi leno la gompieno ke letsatsi la bokaena bana la boraro Jesu o tsere taolo mme re bolela Satane gore ga ana matla go simologile go a tuka ra go asha e le mo letsatsi leno la gompieno ya no Unity Dao mo parlamento mo tuna wa party e busang jaanong a tswa mo sekgoropeng yanong. Because sometimes when you are a member of parliament in the ruling party, you become a shadow of your real self. You are made to become a shadow of your real self. And today, Unity Dao has come out. Udile mo sekgoropeng. Mikira le thapelo e tona e ke mo gone gore ba le bantsi ba tswa mo sekgoropeng. Ke batla go bolela mo parlamento wa ka nye re le tsholo ke morekere. Bangwaketsi ba taba ba go lebeletse bangwaketsi ba taba ba go reditse ke batla go bolela mo parlamento wa molepolle no se re re wing ke morakere re re wing ba kwena ba taba ba go reditse ke batla go bolela mo parlamento mongwe le mongwe yo le gore o ile kwa rumilwe ke batho ba mo tshepa ba mo dumela o tla tswa mo sekgoropeng. It is now or never. It is now or never. You cannot afford to be a shadow of the real yourself. You cannot afford to be a shadow of yourself. For how long? History will judge you harshly. People would say, Ritse Mutuyo, Unity Dao ke mosadi o botlhale. Mmirle mo nakong ele ga le ko parlamenteng. Botlhale jwa go ne re bo senkara sa bobone. Go iteleng a tsa tshwetso gompieno re ke a herekana. Unity Dao o herekane. Ke a itse gore ba teng ba bangwe mapolotiki a party e busa ba ba herekaneng. Kana so re ha ke ntse ke bua yana ga ba ntetse. Ha so re ha ke ntse ke bua yana. Ga se ba phuthegi ba ba re setse morago gonefa. Go gore ba herekane meherekano. Go a herekano ke a go bolella. E tla re ha go tla go tsama gore 5 years o le nna ga ke mmone ga ke bone o pa gore ke le go bokhutlong de 5 years o ka gore go a herekana batho ba herekana mapodisi ba herekana masole ba herekana maparlamento a herekana go gore go di pherekano gongwe le gongwe ga o tsena nteng go di pherekano ke motho yo ke tsamaya mo di office gore gompieno le sampone ke gwanta ga le sampone ke tsusitse modimo ha itse gore ke motho yo ke tsamaya mo di office nyana ke dumedisa batho ke simola ka ga ba ga borone ke eta ko Balape ke eta ko Maung ke eta ko Francistown ke eta ko Gantsi ka gore bontsi ba batho ga ba kgele gone ba mpoleletse ba rena ga re a kgelea go na le di policy tsa gore berekang teng tse di sa re leteng ga re a kgelea mme re herekane ba ro skwa ikana thata ba Facebook ba ka ba Facebook ba ka go duduetsa be re khantele a be nna ikete kana batho ga ba dumele molaetsa gago o di rubeka batho ba Facebook hela ba go boka e be ro tsa kgato tse pedi tse tharo bo ba ingwa ba me ba go bokile thatarra itse gore batho ba ba go reditseng ke batho ba ba didimetseng ba le mo di officing ke batho ba ba didimetseng ba le mo malapeng a bone ke batho ba ba didimetseng ba tabogile meraka a bone ke batho ba didimetseng ba tabogile di tendera ke batho ba ba didimetseng ba le mo teng ga party e busa bare re herekane. Unity Dao o supile pherekano ya tona gompieno ke mo herekane gore Unity Dao ke herekanang a herekana gompieno go gore go simologile batho ba herekane mme go simologa gone mo bathing ya busanya ba herekane go herekana la bohelo gore ha ke ta bona gore go maswe ke a matona a puso bangwe matona a puso ba ileng gore ba go godimo gone go ba go godimo ha ke re borra ba lopi ha ke re ba lopi ene ba mo sotla mo parlamento wa ka ba mo tshwenyao mo parlamento wa ka wa kgaolo ya me wa ba mo ke ra ba go teng ba ratiwa bua gore ya nna kana no re berekela kwa lapeng re mo libile hela mona na re berekela hela kwa lapeng
ha re bona banna ba itele kete bana le ene bone ba ibile ba rata tata go eta mongwe mo lahatsing ba ra na re ka kwa lape o rutile go boballa o ra batla go bua gore o rutile go boballa ya no re bobile ba re namane tse ditona re bobile ka re mata ka ba mma so ba re bobile go gore ga se ka dipherekano go hirikano meherekano e ga khamatsang mme re santse re to bogela ho itse mathaka are ba ratiwang ba le go rwana ga le ba re mo ke ina circle o itse ina circle ba bua ba re bona moruti go gore re irekane mo pelong tsa rona mme re berekela kwa lapenyano re berekela kwa lape mme go dipherekano ya no ra go roma ba bangwe ka ra go romana re romana gore go gore ba supe dipherekano tsa rona gore a ska re kapa go raka mela re motogetse a le no simolo go eleleng go gore go dipherekano go hirekano go hireka le batho ba kwa ngaketse ba lebeletse batho ba kwa kgalagadi kwa ba lebeletse ba re ba rumileng ma re bone gore a ba tshware mono wa pherekano ka re go iregala jang ba khatla ba lebile bo kabo ba lebile gore dipherekano tse di tsamaela ka etse ba lebile batho ba mo goditshane nya ba mo goditshane bone ba re nya ba tsale ba erekane ba re ba emetse go utlwa gore mo parlamento wa bone le tona ebile le tona o e gata jang ba re ba lebile hela ba etse thoko seemo batho ba mo goditshane ba selege ba re ba hirekane ba mo goditshane ba re ba lebile hela gore mo parlamento o di gogela kae nya ba mo lepolle bone ba re ba tswetse ba ntse ba emetse makaoleng o ratang go didimala o le hela ene ole gore ba te ba bone gore ene o to di tsena jang o opela chorus efe ka gore na ro opela ya pherekano ba go gore go busy ke bona ile ke ba ga borone central ba re emetse go utlwa gore mo parlamento ba re mme ba mo tshepa ene ba re mme ba mo emetse mo parlamento wa ga borone central ka gore wa ga borone no so o hirikane merekano ka gore ebile ene ba mo tshwenya ba mo so ya no ene gore ba mo kapile ka gore na ro a boballa ba mo tomola ba re sengwena ro a boballa ha ro ari ana wa boka utwa re mo khwetsi ha ro ana ra khwediwa ile ka nnete ba re no iseng wena re bona re go kapile re go bonetse sephiri ya no ba sa bonwa sephiri ba re bubile mibobo go re bobo ballang re bubile go boba ile dilo tse di ithutileng go sa di ithuta go pekgakala wa itse wena gore di ithutile kae go re bubile mme re hirekane go gore go di pherekano ya go bolella ne ke re ke hita yala go le kalo ba getso ke le boge thata ka unity dao yo eteletseng pele mosadi ke mmupi wa setšhaba mosadi gate mosadi ke thare ya setšhaba mmangwana o tshwara thipa ka bogaleng gate mosadi o se bete o ka batla o botsetsi a re di ta bulelwa ke nna tsa pherekano le ntogeleng ke tseng tsa pherekano di ta bulelwa ke nna kukware para are wara gore go pherekano ke le boleletse gore ka December ke to go le ruta go mo bitswang gote gerontology gore ke go ga go le ra gore le bua le bagolo jang gore le ba tsenye mo pherekanong bagolo gerontology gore ke to le ruta gore ka December ka Christmas ha re se madi le dijo tsa Christmas go gae kwa re ta re bua ja le bagolo ka gore bagolo re tlhoka gore re ba herekanya le bona gore ba herekane bagolo ba herekane ngwago ta re herekanya ba dikhwaere ba ba opelang rona banyana ba maithali re herekane ra ba tsangwa go ta go gore go to go herekanwa 2024 January re simola go ithuta go opela pina ya rona ya setšhaba ile la ntari opela ra rona re sa re opela re bo re utwa ikete go twa batho ba sele ga go twa rona go re opela no re itse gore nya ngwago ya nong le ha tsilela rona le mpho ya modimo le boetse mo go rona
gore go di pherekano mo Botswana mo di pherekano nya e tshwere senta mokao lengwe unity down me anong ba bangwe re tabo re ntse re ba libile re ba topola 1-1 ra ba topola 1-1 e tane re ba sana ba taba ira di pherekano a bo re boela gone ha re tara ba khola platform e go ba khola ya la gore nya le herekane banna big up to unity down ra le boga ba getso. Have yourself a beautiful evening. Jesu o tsere taolo o itsere December gerontology mote ra herekana o buletse unity down go sa tse gore ano re bone ba bangwe gore go tsamaiwa jang jaaka re ntse re herekana go gore ra ribegetsa rena re ribe ra ba ribegetsa once re herekana gerontology ore go di pherekano go Botswana. Thank you very much. Have yourself a lovely and beautiful evening. Sure.